COVID is the only instance where oxygen is required. Oxygen could be required in mostly all serious medical conditions and emergencies where there is breathlessness and respiratory problem. We even learned that a few puffs of pure oxygen could keep us younger and the skin glow. Pure oxygen keep the children more active and brighter. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small analyte gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have. Hadian ka jing ward ba ka jing shem jing e jong ki pai ba ka thain mau hati constituency ka bai dei ba ka jing bombiang tikna ka boarding ha ki ba bon ki banta jong ka constituency hi barok away Nakaliang UMDC ka mau hati constituency ba Charles Marngar menta ka singi ka nyo tarik unaitung ulalej banya kendu yu director power distribution jong ka tanat MEPDCL jong ka jella na ka banta ban pensengo pensengap ya ka jing e ka ba ki pai ba jong ka constituency ki ya kendu habai dei ba ka jing bombiang tikna ka boarding da ka baula ai da ka dorkhas shote director jong ka power distribution MEPDCL na ka banta banle AA no mardor ban penbiang bha ya ka rukam sam ya ka boarding shai ki te ki banta jong ka constituency ki blai kendu ya ka ne ka jing e bar shushu ha ka te ka dorkhas lapon pauru ba ka jing bombiang ka boarding shai ki babon ki banta jong ka constituency ka dei na ka daw ka jing bomdon lane ka jing bombiang ki nongtre jong ka te ka tanat ki lineman ki badai page ki te ki banta da ka ba ula karpat no te director lengba ka te ka dorkhas ban penbiang lane ban thung no mardor ki lineman khnang ban weng ki jing e ki ba ki pai ba ki lai kendu bros kata nakaliang uteu director power distribution MEPDCL uloong ban nakaliang ka jong u unshim khia halor kane da ka ba un sakhot kerki ki officer ki badai page ya kane ka banta ban penbit penbiang no mardor ye ki te ki jing duna ki ba ki pai ba ki lai kendu jing e bros kata So, baik kendu you director jongka distribution jongka nika MEPDCL bak M3 di halon ka jing e ke bangidan apa konsensi idun sibon ki jing e apa konsensi pat ngala ahi u nika memorandum begini ke memorandum kedai agabai dei ber kejing bombiang ke boarding agar konsensi berkuai. Berkidan ki benta ki bah konsensi ki bom dan boarding. Dia kini citi ke bang thok su ubelai. Mar hakini ki kindak singi ngawan saki area usiang. Berkini ki area usiang de jongi lai kendo ikinong song sno berkeli ki jeng e ki berkawai ki jeng e ke berkeli tu ulang ba mentala bon benai dan lai. Berkalai kawan tu lain samunta hak situ yo. Agak situ ya. Kadi kejeng ekokrang nomor ba khamtam menta kadi ke por ka ba ki khna school marok khaj ki hab ban le online classes ki joki kadi kejeng ek ba kindo na kejeng wan kadi klam ki kawai kejeng ek ka ba kindo ulong ba nomor ngidan ki PHC ngidan ki sub centers kani ro kadi kawai kejeng ek ladam dan imbyang ka boarding kumno entrekam kumno khai ki report bat kumta terte Tiga wika kabang kuat mungkin kenmau ngatrai tidak kenmau. Hamen sem senam hak arhu kratrik jong ubenai me jong senam arah jalan arho. Ngelawan bani kendo dang de wave director jong ke distribution. Barang kejing kendo batu ngelak submit ya ke memorandum ke jong hak bani bagus. Kejing duna palat kinong tray jong ke negeri department. Kejing duna jong kinong tray ke bu kejing Yang pen kenmau yang menangsi. Bahkan area siang ke jongi. Dan wei lineman bola yap akhlak nadu senam arja sipo hadu mendakan ke department kampale ye dan tang wei casual level we happen to bar light to south li kisno mudur mapi kumno la ban penbiang ya ka kam ko jogo haba light to south li kisno we happen ko ba kani ke jing ya teng kwa ban yetu detail ye phi kniat ni idan ko wei ka substation ha salai Agar jingsi syah kat kum ke guideline si kelong ba ke substation ki di mandat armut kista. Rekum bolong menta dan tang uwei casual level. Tang uwei casual level kumno ungkobari ki arfa telikisno
Bat nang ta de ka solidan area kepada apa saut ligis nang angin dan tangway lainnya nang ta leper bat siang area adu live saut ligis nang bulong itu mana bat ka basusi ka Maurong Road area dan staff adu mata ini kita juga ya kau ka bakum kinong song ki kendo lengba kedeka kejing bombiang jong kalkom trekam jong kedeka ini si al kedong ikaw pada ke poin ke bang pak ban penpau ni kalau hal bayi de bat kejing syaat ya kan electricity ka connection bun ma kilong yen ki syaat la sistem kim dan lagi kumnakin sili ke bel bisoki telah tim sili ke bel bisoki ke MECL kawan ban pat na ikalat bisoki ika connection bisoki tinggal kerana kebesaran ni, bamangang ngandon bat paiba. Ngandon bat paiba ada bangi yelom ni kinong yelam senang yelam tahu ni ha belum. Ijakah hi bom dua like deki bun tho banai, lane deki senam. Winam syak iki ban ot ya kalai. Ngaru ngandon mani support lang, lada kali ke department kamle ini. Mana kali yang jong director menangsi ulang. Baun sim kiai kini kam, unsa pensum saya CMD, baun saya keren no, unsa kot no engineer di sini, baun baik no ini kam, harga bade bagi jengkung ya kita, bat ham tam ya kejengkung biang ke boarding. Karena sukumen ru hane ba, ulai tu ngantir kalong le am kata, badang kini mensisi, ong belai dan kejeng esong bagi CMD, baun baik bantung no, ya kikaswal hagi jaka kibom dan kinokere. Dikata kadai ka poin ke ba ngawan bani penduk pada sini, bat segawai. Kabai dia bagi transformer ki Belandu. Kipun ba gisnang hakon si ki bom dan transformer. Habalai sya office ida depending bill ibatang kaliat ki ong ba. Nomor bagadan depending bill jo hingim a transformer. Ba kali mentano director ong ba. Kadang ke shortage jo ki transformer. Idang kisnang kepada kisnam kimia transformer. Idang kau kisnang Maurong Road ro madang sing, ngalayo berpersco, mana kalian jumpa terus orang ini sihnya itu ni ro, bantin biang nak kalau ye transformer, hagi jaka kibom dan show transformer. Begini kilo kerja, kejengnya kenduk orang ramai transformer.